Kongoi mising amun en inye nekaijoinenik sikobit ketestai kibagenge en konetisiet nekitinye. Among'u ale iwendi inyoru kaberuret neinegei nebunu barak kipsengwet. Kainenyun kekurenon Elder Eric Arap Ruto, a konetindetab maoinatet ak tililindo. Konetisietab maoinatet komokyingei biik chechang. En konetisienyun nebo kila necham anetisye en kanisa ko kirokuye ale chang biik chemoikuitos akobo maoinatet akomokyingei biik konetisiet akocheng'e biik konetisiet en tuguk chetesetai en nguni. Mwawech kitabutab Hosea 4:6 kole kikeng'em bikyuk amun motinye naet. Motindoi biik naet ako kikobetyo biik. Biik oleo ko kikosub biik chekurengei maotik. Inyoru biik cheirukutegei kou chukibo Shakahola kot kobet sobenywan, kot kobet sobetab lagokchwak. Inyoru biik chesuboti biik chekurengei maotik en olebendi en olan tugul koboisien gharama neo mising kocheng'ote kole bikenyorun kaberuret en maotiotab Kamuktaindet. Cheng'ote biik kanyoiset en biik chekatocheng'ote en Jeiso. Motindoi biik naet, noton amune sikokiker kele kararan kinet biik konai imanit akobo maoinatet. Ngebe kinetisye en kanisosiek komachang biik chekenyoru mising kosir online. En channel nenyon nebo tuget neo kebendi keboisien kutit nebo Kalenjin en konetisyenyon. Imuch ine kemikisen ak Kingeresa anan ko Kiswahili lakini konetisiet neo mising kebendi keboisien Kalenjin. En konetisyenyon kebendi keboisien Bible noton ko sirutik chetililen. Kibendi kora keboisien kitabusiekab tamirmirietab maoinatet anan en Kingeresa kekuren The Spirit of Prophecy. Akebendi kora keboisien kitabusiekab history. Kindomi high school ko kimochome history ako kiadropen history en form 2 lakini kininyanam asoman ng'alekab maoinatet akere ale abak bo maana history. Awektegei asoman history akakerchine ak Bible akakerchine ak maoinatet. Aker ale abak chutegei. Ngandan history oleo ko kikewelel ko history nekikonech Bible ak history nenin nekikisir biik chekibo keny kochutegei. So en konetisyenyon kebendi keboisien tuguchon somok lakini sana sana ko bukuit netilil noton ko Bible. Kiacham konetisyetab maoinatet kong'eten kinaming'in ak kianetgei anam asoman akobo maoinatet akatesetai kora anetigei akobo maoinatet. Kikotoreton maoinatet anai tuguk chetesetai en ng'wony en nguni ak achoboke en tuguk chebwone en tai. Ko kioker ale kararan mising asikobit kinetkei tugul asikobit inai okinye amune sikwookse tuguk cheyookse nguni en ng'wonduni kimi. Kinomiten campus kiotinye chorwet nekimokomoche maoinatet, kimokochome kabisa. Alenji amune simechome maoinatet, kolenchon maoinatet kokonon wasiwasi, konon orogen buch amun inasoman maoinatet akere komoche kobek ng'wony lakini komokikonech maoinatet sikobit komuech. Kikikonech maoinatet asikobit kokweng'wech olekikebunu, olekimi ak olekibendi simalabulek anan simanyasech betutab Kamuktaindet.
Ngesomanen kitabutab Petero nebo oeng agenge koitetab 19 komwowech ne akobo maonatet. Awendi asomoni. Komwoe kole akitinye ng'oliotab maonatet nebo iman inee. Kamwa kole nebo iman inee, kaketyi kolechi kole inee. Netogu kele mitei alak chemobo iman. Ki oin komite eclipse olimbo America, ko kitindoi wasiwasi biik kole wany kalyan eclipse ini, wany moche kobek ng'wony anan moche kolyan. Kikatakocheng'an chi akine akolechon nee kit netesetai. Lakini kit nekiamwochi kialechi anendet eng ng'alekab maonatet en tuguk chenyokoyookse aboisien bukuit netilil, sirutik chetililen ak bukuisiekab tamirmirietab maonatet. Amun bukut netilil komwowech kole kitinye ng'oliotab maonatet nebo iman inee. Ngomwa kobo iman. Kiakose oin kimite amdoindet nekisome nyoetab kat en maonatet nekiyai nemaisulda. But sadly, there were some promises I gave that were not accurate or from the Lord. But who's perfect? And for that, of course, I ask people to forgive me. I'm just human and made mistakes like that. And I'll probably make them again, I suppose, down the road because I'm not perfect. Lakini nebo Bible, emautik chekiboisien kamuktoindet tuguk chekimwa ko kisulda. Amami nekisom nyoetab kat kole nan asom nyoetab kat amu maisulda maonatet nekiakonu. So maonatet age tugul nekakikonech en Bible kosuldo. Ako chekikekon ngeben history kewektakei let yun, chekiyakekon kekere kele kisulda kou elekikikon. So komi alak chetom kosulda chemi tai yono, chekingen akingen kele bo iman inei amun isuldo. Kotestai kora komwa kole neoyoe nemie yeorib kou tait neikwengsei en oleimen. Kale kou tait. Terus inye tochit ak tait. Tochit kokwenyi komosta agenge. Lakini itinye tait kokwenyi komoswek tugul. Ikwenyi olekoribunu, ikwenyi olemi, akokwenyi olewendi. Akokwenyi kebeberwek komosi ak komosi. Imuchi iker ile nee tuguk chemi surrounding neng'ung'et. So maonatet nebo Biblia nekikonech kamuktoindet kou tait neikweng'se en oleimen. Yani tait kokweng'se en olemi mesundeito, yo urot. Kitinye uritiet en ng'wonduni. Ako tait neinegei nemuchi koborwech olekimi ak olekokebunu ak olekibendi ak tuguk chemite surrounding ko maonatet nekikokonech kamuktoindet kobun maotik chekiboisien. So amoche atachak en kanetisiet nekibendi kinetigei. Kinetigei tuguk che echen mising. Kibendi kekere olekikebunu. Kibendi kekere olekibun tengekto. Kibendi kekere olekikibundo tengekto akoi nguni. Ak kebendi kekere kele ikeshinkei ano anan mwisho nebo tengekoton ko ano. Ak kebendi kekere kelenen nee tuguk chetesetai en nguni cheiborwech kole kakerikte. Amun en kanetetabgei nekiranetkei en somanetab maonatet neatesetai asomoni koborwon kole makolo. Kakerikte. Mi tiendo nekitien New Tangasa kole kakerikte. Yowendi atore amoche abakakta ak tienoton nemwoe kole
kakerikte. Matikosan episode nenyone nekinomii any kanetishet nebo tuget neo. Ako kanetishet nenyon netai kekuren katutyetab maswetik. Itagat sikobirurin Jehova en kainetab Jeiso. Jangan